무궁화 꽃이 피었습니다. Hey, what happened? sebelum mulai kue dulu. Kue dulu ya. Halo semuanya, bantu Mr. Ondel cari kepalanya lagi yuk. Ada yang tahu tidak? Ada siapa aja ya tuh teman Mr. Ondel? Wah, betul sekali. Ada Bang Jarwo atau Dalang, Kameme, sama boneka Squid Game tuh. Wah, seru nih. Ayo, kita bantu pasangin yuk. Bukan. No. Bukan itu. Masih salah. You suck. Bukan. Bukan. Got it! You suck. No. You suck. 무궁화 꽃이 피었습니다. Hey, what happened? 무궁화 꽃이 피었습니다. You suck.